Voskrese iz mrtvih, smrtiju smrt poprav, isuši Bog je život darovan. Tvorče i Sazdatelju svega Bože, delo ruku naši koje počinjemo u slavu Tvoju, blagoslovom svojim brižljivo rukovodi i kao jedini svemoćani čovekoljubim, silom ga svojom brzo privedi kraju. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, I nigdje i prisno i vo vijeki vjekova. Amin. Nepostidna zaštitnice hrišćana, nepromenljivo Bogu zastupništvo, ne prezrije glase moljenja nas grešnih, nego kao blaga pritekni u pomoć nama koji te sa verom prizivamo. Požuri na molitvu i pohitaj na umoljavanje, Bogorodice svagdašnja, zaštitnice onih koji te poštuju. Gospodu se pomolimo. Gospodi pomiluj. Gospode Bože, Svedržitelju, Ti si nebesa razumom stvorio i zemlju na temelju na njenome zasnovao. Sazdatelju i Tvorče svega podaj poslugama svojim ove svete obitelji koji žele da u carstvu moći Tvoje podignu građevinu za stanovanje. Utvrdi je na tvrdome kamenu i zasnuj, da joj po Tvojoj božanskoj evanđelskoj reči ne uznemogne naškoditi ni vetar, ni voda, niti što drugo blagoslovi da se dovrši i sačuvaj od svakog protivničkoga nasrtaja one što će živjeti u njoj, jer je Tvoja moć i Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Osvjašaj sja, temeni seja, okropljeni vodi seja svjašćenja, vo imja Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Osvećuje se temeljim konaka ovoga, okropljeni vodi seja svjašćenja, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Osvećuje se temelji konaka manastirskog ovog vo imja Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Postavlja se kamen temeljac u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Marinko, ajde stavljaj. Dole, stavljaj na početak. Marinko, idi napred. Mačka. Ne mogu stići se tamo. Opet živi ovaj rakurs. Amin. Hoće da radi. Bekaj tu sad. Pomere se. Osvećuje se kamen temeljac ovoga manastirskog konaka u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Osvještaj se kamen temeljac ovoga konaka u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.
Премудрость. Честнейший Херувим и славнейший весремение Серафим, бездесения Бога слова рожи, соши моройцу Тя величаем. Христос воскрес из мертвых, смертью смету прави, суши гробе живот дарова. Истинni Бог наш, молитвами пресия своя Матере, святим славнейший хвални апостол, святого Отца нашего Василия, чудотворца Острожкаго и святый, помилует и спасет нас, яко благи человеколюбец. Амин. Vaše preosveštenstvo, časni oci, draga braći i sestre, Hristos Voskrese. Воистину воскрес. Čast i radost u ovom istorijskom trenutku na temeljima budućega konaka manastira Svetog Vasilija Ostroškog imamo čast i radost kako su nekada naši preci radili i omanet nam ostavili da podižemo mnoge svetinje, njihove prateće objekte. Evo imamo čast i radost da ovome današnjem danu Svetoga Vasilija posvećenog mu uoči praznika izaberemo kumove ove, da kažemo, građevine budućeg manastira Konaka. Velika čast i radost biti kum ovom zdanju i Svetom Vasiliju, pa ja stoga pozivam, draga braće i sestre, imali neko slobodnu volju i da želi da kumuje u ovoj svetoj obitelji i da pomogne ovu svetu obitelj sa izgradnjom u vrednosti od 1000 eura. Imali neko da želi da se javi? Evo, ajde, priđite. Ajde, ovamo, od vladike po blagoslov. Evo, ovo su. Ajde, blagoslov vladike. Srećni Bogom blagoslovena. Da budete živi i zdravi. A, to su naši, ba. Eto, sam se zaklanio. Zakon čitam. Manastir Vranjaš, zahvalnica zadužbinarima Milanu i Senki Milanković za učinjeni dobrovoljni prilog crkvi Svetog Vasilija Ostroškog sa zahvalnošću proca Miroslav Joksimović. Zahvalnica gospođi Stani Kojić. Stano, priđi. Gospodinu Ivanu Filipoviću. Ovdje, brate Ivane. Bude se ovo iskrivilo. Gotovo je, da? Gospodinu Dušanu Vrekiću. I Zoranu i Vesni Tomić. Ajde, Vesni. Svako vam dobro od Boga i Svetoga Vasilija.